kejingpen bena ya ke kubur bobha na ke gospel kat kum Matthews lenong khat hinyo dekon kendai a shipo hado khatlai Tungin duai lang ya kani kecing duai baka ktien uble kan syong ne syong sa ha ka donut men siem jongi kuble ba isne tupen sle yanga dau men siem ba khu jong mi kat ba ngadang pule ya ka ktien jong mi ai bangan yo snow ya ka sur jong mi kabapa siaw hakamen siem jonga ayanga ka jingstan jingshem phang pan sngo thu ya ka bor pami ayanga ai ba ka ktien ka jong mi kan long ka jinkmen ya ka donut jonga bat ka sharak ya ki chat jonga ayanga ka bor bantai ya ka jingem jonga halor ka ktien jong mi tu ai bakiye kiye baro kenlong hanga katkum kaktien jongmi pen kemen yanga habang ayo sngo ya kaktien jongmi bat banganri kendong yaka kren kotrai nga ushakri jongmi nga snam kublei shibon jisu yaro yemi jisu kaktien ublei na ko gospel katkum u Matthews lenong khat nyo dekon kendai a shipo hado khatlai katba kidang wan hiar na ulum kisnran kilakli yau jisu balai kistat an kiong ba u Elijah udai banwan shua u Elijah udai ken banwan shua la jubab u jisu bat un penkre yaki ki baro henry ngong happy u Elijah u lalawan bat kibreu kemshem itu ya u henry kilale ya u katba kikwa hakajo karukom ya ukun ubreu en saleben daki kisnran kilas ngoto ba ulakren haki shaphang uyoanes baptist
kat ba kidang wan hiar na ulung kesaran kila keliau Jisu balik kistan aing kiong baut Elija ude banwan chua Elija ude kain banwan chua la cuba bu Jisu baun pengkrek ya ki eke baro henreng ong api Elija ula lawan baki beri kem cem itu yu henreng kelale yu kat baki kuat kaju kerekom ya ukunu breu en sale ben daki kesaran kelas itu baula keren haki siapang Yohanes Baptis Kajingiro yami kukres